We shall never be divided. Mihango ya kugeria kurugamia mugomo wa arutani no rio tanyitwo kuhaneka kiambiriria-ini kia mwaka ukite mbere ya thukuru ihingurito ironeka guthie na mbere kunyitithio thinga guku timu ya mwanya iria yombirwo kumurika mateta ma kiama kia arutani KNUT igitanywo gucemania na kiama giki undu umwe na kamiti ya kwandika arutani TSC ihinda-ini ria thiku ithatu ciukite. Kamiti ino neria yombirwo ni Minista Ukur Yatani nitabaneirie mucemanio wa keheri umuthi kuria makinyaniirie kugia na gikaro na maabitha a kiama kia KNUT muthenya wa rucio na gucoka gucemania na kamiti ya kwandika arutani TSC muthenya wa mwambiririo kiumia-ini giukite na thutha ucio kugia na mucemanio wa hamwe na ikundi ici ciari miaraho ya muthenya wa mwambiririo. Mamwe ma maundu maria kamiti ino igakorwo ikimurika na njira nene ni kuhaicio ngathi kwa arutani, guthamio kwa arutani kuma icigo ciao nginyagia icigo ingi, mutaratara wa kwandika arutani kuringana na kio kia wira-ini, undu umwe na kumurika mitaratara ya gwikuria ta arutani. Solidarity forever. Maya mothe ari maundu maria natie koretwo ekerekana na mukaimana kuria makuruhanitie TSC na kwagarara watho wa President Kenyatta hari uthamia wa arutani mathukuru-ini matiganite. Teachers shall not resume duties until all the outstanding matters are addressed to the satisfaction of all teachers. Mwajiri huyu amekuwa mwajiri mtundu, mwajiri ambaye hayuko tayari kusikiza mambo. TSC is no longer an independent body reflecting the aspirations and freedom of the people. It is being run by foreigners. No hari macokio TSC ni hinyiriirio undu uyu no guthie na mbere ta uria ubangitwo kuria hari ndumiriri kuri nyumba cia mohoro maugite gukinyaniria riu gicunje kia 88 hari igana kia arutani na aria mahutitio ni thama ino ni marikitie kuriboti ceceni-ini ciao guku magitanya undu uyu gukorwo urikiriire wothe gugikinyeria tariki 31 mweri-ini uyu. We shall never be divided. Na tianiriire gutabania mugomo kwambiriria tariki 2 mweri ukite riria arutwo matanyitwo gucokereria mathomo mao kwambiriria tariki 3 mweri ukite. The Kenya National Union of Teachers hereby issues a clear notice to the Teacher Service Commission that teachers will resort to industrial action with effect from January 2nd, 2019. Na kama mwajiri ameamua kila siku kutupatia kichwa kutuuma, tutaka leo tumwambie nasi leo tutahakikisha naye tumbo lake halitakuwa na raha. Maya magithiega na mbere ruhonge rwa uthii wa na mbere wigie mutaratara wa githomo KICD nirureganite na uhoro ati rutihitukitie mabuku maria marendekana niguo gukinyaniria mutaratara mweru wa githomo gukorwo kiuga makiria wa mabuku 305 ni marikitie kuhitukio niguo gukinyaniria mutaratara uyu mweru wa githomo. Giribotera Kameme TV, Jitagomora Wagunya.